Kwape ipone diope loda itamitor e klabu amodiaun apiai kanu aiganga kitora boliak egangitoklo e klabu kangol kesida etutuboto aitelem Asesenak Isirigin dis kanu aikeunitor adopted na e club ben orota apolone cholong kalu egangitok ko Soroti City FC ngeseja munebe epote atukuno na apiai kangin ai medaikin aboliak otoma dokta no egitigita boreni opata jo katabunebe ejati Isirigin ogeti opota nyit bonebe Isirigin ngara kinete e klabu kachuta no ine adumana kene fan bore e players da allowances osodi kada leja yi o timu da aperiode Isirigin na swam ngisopota tajo katabunebe e kotisini jaw gate polas bododa fofa la lopet e bala bone timu le bole bigi league mame be tu ngaite kwangen e beit to nga cham na lemno Isirigin we periode kesibi chamana to periode sa chamana kedia e to ngale pota itemo pira ese tolom na ram shooting no poniango Soroti City FC luitolo sete amuyete adopted na ka big league kesi kopakana ejasi onabalo itomontangon keda pointan atomonangon kalokola ko general kwape holy water ngesi ediopit kotoma egangitok e klabulo ko Soroti City FC boreni chute temo bale jokono e anwa itele mitungi kapun ngara kitikati soy idumuni joboni be jaso kedi muno ngini na kota supporting ite team aina kite moral titerda kwese pedoreta bolia o yala maskwesi dai pupete so kingani so no ile mikapungun mamera iborene rono era iborene jok ngara kini kati soli nomte moral oso di players da ngara kiti kede ejana kinelo ibora lo itosoma oto mosawenen kapati boro itosoma unyokere kwangin kepolo bombe no ale Isirigin munu mamera maroko Simono team etutolo ko Soroti City FC ngese balebe ebuni adoketait na boliak aikeun ara echamuto egangitok ailem apiadis kanwengara kintor e klabu kengini esenyi ko ikinet na ipolo no akere neda kopakani eteyango bikeona eboreke motivation arba yala manager ni jisap Gabriel Esiku Kanuka TV East Koibuga Soroti. These guys